jala ku garna soɓong a jambatong ite a gara jambatong ite na fi'a fo ten ndiiki xu garna mi layam soxla of to waaginum leyonge wax deg yala waagim kaaga retima diw matani métro te waago i retima diw in maagangaan koy saɗaam teen machallah leyonge cooxam temps in fi'anum kaaga manam daal wono ke andoona te waago rok meke anderona rok kiro te mukk rokim no ke anderuma kaaga ka yaqa calel parce que o kiin waagiro jala neen ga'e bo pare a ɓisidong o kiin wala ta numtuwiid kaaga ka yaqa calel fi' ke waagoona ke waageerona o layne waaginum kaaga refu calel ke jajal we koy a maya trop ten taxu o fi'a ke waagoona même o kiina gar mo o laacin xale fo mayu fi'anin to ge'e ke fi'oona gar ke to ɓisiidkate o lakas ko ɗeeta wala niro ɗeeta mi koy wax deg yala fapes ka ɗeetoogu ndal ne xaye sax ka ɗeetoogu ndax koy fapes ka lay'aam ee ɗeet non kene ka xijlang rek ndaa koy naagi fi'a listixaar ko fi'a listixaar kan fi'a listixaar a jega jaaku koy wa andoona yee andiren ndax xana mi machallah ndaa koy kan fi'a listixaar nen fi'tan koy ko cooxaxam gonof pour 2000 francs in ɗoonin mana curax ka ɓaak na doonin maaga roog a feedanga o xooyangam téléphone xan long ke ga'uma naagan fi'tan mais ndiiki iyo a soɓanga o kiin oxa garna o mecet simte manam koma ɗeetanel wala nangam ko ɓogan bo pare soog o rokno ten calel ke wala ko gara rek ɗeet ker no mbiɗeɗum mi koy en jaltagan o garanga dam xano layam soxla o pare'anga in soog o leyonge te ɓogok naagimo ɓoga o kiin to andim ke ɓisidonga ko gara moof lay soxla bo pare so i soogu koy leyonge ɓogoke wala um fi'anonga siwolen na o ɓogoox pokin bo pare soog o ɓog win a caf ɓeta ɗak machallah iyo kon da secret of ka nan we si wole huptu quoi i de maaga xuptu te ɗo gero ɓofon jaltano xaay gin spécial kin xaay ok xaay lokuma voilà nuga ɓoofle te jaltan neke ten ref neke ken jattan siwole nene nu nga'a i kon nu nga kene a fog no bagage um te ref tiga andoona yee machallah manam oxu bug'ina jeg numéro of pour o bug no cooxa in iyo wa cooxam numéro ne 77 77 255 255 62 62 83 83 meke na Sing Boyar Sing Boyar ya garanga nama lamit ka Mamadou Ndong Sing Boyar wala le mbin jaram Ndong Sing Boyar Ndong Sing Boyar iyo yam kare o paale mi ka jeg u gon lool bo o futuna jila o layanga ker jaram Ndong lay dem a jeg lamit ka tiro manam lam to fa mukk voilà bo meke kon ngor ke iyo Italie Espagne Cameroun Maroc Tunisie Cap Vert bo Sénégal Angola Jara Sing Ndong Boyar oxu andoona rek soxla ano rek wagano contacter no numéro nen te ɓekna mi koy numéro to refna 573 41 66 meke na Sing Boyar um gar ume koy a soɓ meen o koor o maak te ref o kiin oxa andoona yee kete jala ka lamin no fapum te ref cosaan no mbind den te moof xane a ref no ɓaxaño laaga moof mene jala rete fen to nu nga koy xa mara a ndeta a sip ka mene no Dakar mo ten moom ka sip mete andoona yee maaga rime maaga genu maaga yarooru maaga jantu fop maaga maaktu maaga fi'tu fop i kon koy nu nga'a o koor o maak oxene a lay ee koy njom wala calel ka watnan facilement o kiɓo ngali ka watnan facilement yo gar jafe-jafe wala kas tamit ka gara a lamtong a jeg koy me andoona yee ka ɓeer ka fawo maaga a watin tigaaga wala te ref oxa andoona yee manam ka rawana ndamin ta ɗofa wala oxa jaleena machallah waaw kon xa tagtoor ka fo wen mbine ndiki ka jeg ke bum ɓaat teen o nombre le kay waganum lay fop a andin iyo o nombre laaga oxa yaɓma madna no ñoowa o nombre jeg garaaw yo o nombre la oxa madna yoɓma madna ñoowa te waagno jeg machallah o nana ɓisidamo na fe of in fi'anong o nombre le ne o layitkango ten o fi'tin naaga garantie axong o nombre le koy junni njaltan 5000 5000 francs 5000 francs jara pour garantie garantie oxa yoɓma madna ñoowa in jalanong o nombre le o saqin net no kena gefan koy ten refu wiina naga ngasa o qol roog kam fa ta gef deuxièmement o ƴaktoranga fo oy ta gef ɗik kaaga soomo nda o saqangan wo ndofu te taxe ta gef machallah nana waaw iyo ka gar secret fa ngoolu kon ngoor ke ngaƴ teen o yiif tamelo machallah aca kon gidmi o fogole rek i mbaago ndet no maxey gidma fogole fop me fogole Sing Boyar fop me rimema maxey gidma den gidma foges fop o xeke garitna meke koy wax deg Ɓakakap TV maxey simnan a paax jokana njal parce que kete fina moom wax deg yala e content nam a paax am nu ndeten
jërëjëf waay merci mais gidma groupe saltiki Biram Diouf Djilas ma gidman a paax iyo merci waay jërëjëf ok golle namo Mamadou Ndong Mamadou Ndong Sing Boyar Boyara wa i ngaranga lam tong iyo a paƴ fo mbiɗel ka andoona yee ko lamino wala ko fo soɓina ndok yaay wala ko soɓina ndok faap i kaaga bugongo laamit iyo anda tamit o simin askan Sing Boyar fo gentan we quoi bismillah njoko nan bu saate fe ma simna nuun Sing Boyar fogole Sing Boyar Mamadou Ndong Sing Boyar fo simna nuun a paax o joka nuun a njal ke garna mi maxey koy wax deg maxey simnang jokanga njal a paax Ɓakakak TV maxey simnang a paax jokana njal yaam keke ɓisidiran sax ka gar meen rek a gar meen a lay daal bo taxa xana fadiid bo memi wax deg maxey simnang a paax a paax jokana njal a paax waaw manam um lamtang a paƴ fo mbiɗel ka lamono ɗen Njaay wala ka lamono ɗen Faap wala ko rime soɓin no mbine koor oxe gidma xusa o laga ke saquma wax deg yala no fapes xattanum fapes jang naxam calel ke ba xajam fa den maxey jokana njal a paax yasam roga yemin mata xonduna amin xa lay ka fog Sing Boyar fog Sing Boyar maxey gidma den a paax koy maxey gidma saate fe a paax parce que a ndamtaxam o saax i o pañ koy waage ñak no saax o refangan saax jala xano jeg fañ maaga nda koy wax deg yala a jegam meen wa mbugaxamo lool a ndamtaxam iyo wax deg yala i manam a paƴ fo mbiɗel o leye manam ko soɓin xa moƴo jala instant neke meke mo fo non ɗaaf ne wo i kaga de sawaram teen lool ke moƴuma jala koy refanga kiin waxa jal nena o garanga memi wax deg yala xana xaƴong o kiino xa ando ka jalel manam i kiin waxa jal nena pour calel ke mbasin wo ndamkatiren wo faw ya refanga oxa andoona yee manam ka jalel a ɗofa wala ta xawa Ndiiki. garanga na benora fo ten wala ta ref saar fa ngool quoi a refanga affaire fangol a refanga kiin waxa andoona yee ka xumel sax a xawa fata moytu le gera comme ça a ref oxana ƴufa a xawa i o garanga memi fapes ka fi'oogun jang namo ten bon yoqat teen o ɗof waadnanum mene o ɗof xa xumena o garanga koy xan leyong ne njaltan iyo ne njaltan ne faap ne bes xaƴtaxama ten o garanga bo fi'a tus xan leyonge waaɗi mbaal moɗu i i o garanga mene cuurax ke bes arda ba fiyel koy bes arda ba tina fiyel mene cuurax ke mi um warin meen ñananongo ten coxong ken cooxkang o fi'anga nen leyonga te wasong fi'anum a coox may kaaga wat spécial waaw kaaga moom wax deg yala saɗaam teen a soɓanga ando xa andoona yee ka pour a tukki ka ñaaƴa pour a tukki i saax o laaga yit ka i mbi'an kan kaaga koy ñaano jat a siwon fi'a woxe nana a siwon fi'a jatin o ɓogooxin a caf beta ɗak ko ɓogooxan mo bo weer ɓaato ɓogo bo beta ɗak en même jour a ref ka i meke fi'ankango ten o ɓogootin me ɓogoonga mo bo weer ɓaato ɓogo bo beta ɗak in cooxang ken cooxkang o retanga xano ret me bugoona manam xano mbir fa soti daal iyo a refanga xa bugna ret bitim reew naaga a refanga xa andoona yee ka geenu calel to a bugu jal naaga machallah iyo a kaaga ref secret fa maak i te ref koy oxa andoona yee manam comme par exemple ka ref no walu qicoor commerce wala commerce ne geenu anda o kiin o kiin fo ke moƴna itel ka i walu commerce wena ngara mene walu commerce na fi'ta fa den ndiiki a refanga xa andoona yee ko jikwa affaire a place saq place xooxof o garanga um cooxang o gasin buntu le kene o xumin kene o ɓisan no pitik ne walahi xano ga wiin we mboolo ne kaaga moom saɗaam teen machallah te ref walu commerce quoi iyo saɗaam teen a paax te ref oxa andoona yee ka fangol a damin manam refe oxa jalena mais ka fangol a damin tellement i i te ref tig cosaan tig tey waar koy ndiiki a refanga pangol koy oxa jegeen na fangol jegee xa jegeen na fangol jegee ka jega pangol paax fo andoona yee ga yaqanang mayu ka taxa sax o tew rim keer a damangam ba rok nong deg o wadnangi ren rim jegkiro o ɓiy a refanga koor oxa a refanga tew oxe manam a gara na wo koy a a gara na wo comme ça a garanga na wo ko bare an o ret no siriñ fe te cooxong tig o xumooxin te bare ox kaga ndeer nu distance a ndeer nu na ɗeg quoi iyo te deg bo ga kadno machallah jega ka andoona yee ka nga'an mais a jega ka andoona cooxanganum ten ga katiran xana waasin ok i manam a refanga walu tul nan ne affaire tul koy wax deg na yoqum mene moom fi'inum ndaa ka i mbiyoogun ne paale ñoofa machallah
to waganum bo xey sax Ah, nda koy ke ta yoon ta ka jeg caku ka andoona yee ka jafeñ ok merci roog moƴu to nangi mono kana xa koɓonga xaaga faga bagage ke mota fule nda wax deg yàlla na paale ñoowu ka i mbiyogun e paale ñakna bo xaye koy fi'inum roog moƴu wiin we aussi maxamo ten koy nda koy ka jeg mayu ke manquer na ten composé ke ta composé a dal ten mayu quoi i ten mayu machallah iyo waaw kon xane i ngaranga ɗeetiɗo gara Sing Boyar manam paƴalum moƴo hoolu manam o butelum moƴo hoolu meke wala paƴalum moƴo jalta jalit carrément iyo mi o fadidanga layam affaire a ɓogax bek tax sawaram ten lool siwo lene leyonga ay na yoona fa bek tax genonga siwo le o ɓoga wena caf beta ɗak ɓogin pokin ke xan wektox complètement iyo